Projekt, jaký realizovala novinárska asociacija Rusnacoh, še prešli 2 roky odnošal na dokumentovanje portretu vladyky Konstantina Staniča i autorstvo roboti maljara Arsenija Teodorovića, kotri še nahodzi u Republiki Horvatskej. Projektni tim, kotri tvoreli Dragojla Živanov i Milena Vrbaški i Olga Karlavaris, kotra pravela okremnu emisiju, kotru patračenje davno vidjeli, doznali, že njeljemže Arsenije Teodorović ma u Križevskej eparhiji, odnosno točnejše u sjemeništu Grekokatolikov u Zagrebe, tot portret, ali že postoji i cali ikonostas kotri namaljoval Arsenije Teodorović. NAR i u tim roku dostal potrimovku Pokrajinskog sekretarijatu za kulturu, informovanje i odnošenja za zvjerskima zajednicami i Zavodu za kulturu Vojvodjanskih Rusnacoh ta predlužil vyhľadovanja o Arsenijovi Teodorovićovi i Arsenijovi Markovićovi, kotri porobeli ikonostasi za Grekokatolitski cerkvi u Srbiji, ali i u sušednej Horvatskej. Predstoji nam i treća faza, nas davameše, že 2023 roku dostanjeme oznova potrimovku, vekšu, jak co bula teraz u 2022. I da šitsko toto, co projektni tim doznal i zaznačil da pretvorime do jednej knjiški. Za počatok bi knjiška bola na srpskim jaziku, ali še planuje, že bi bola vydata i na ruskim i anglijskim jaziku.